sa taman pai mongmai ngau ilak pajai YM Yolo Minister Government of Nagaland uba nang dahibak panang Mr. Chairman, Kanadevu Konyak Baptist Pumenok Kuhima, Anio Konyak Kadok, Asu Ubong Hongambuma Chimadabu, Konyak Krestan Amelan, Kawang Adamanda, Ayan Hibak Tuiso Ase Moimandama, Hadaugibu Hibak Amay Chama, Taidam Filni Mengwa. Oklak nanjana sa hibak amai epatam bujana kawang menyong boy. Namana hadaba chubulima ngawilak jana taida mengawanda tau Delhi ma ICU mengoyangi. Hayang boy kawang sipsi jamlui yong bua. Dia teman hibak amai jama. Hau oklak nanjana kawang teman da hibak amai epatam mengi. Nilem Tima Borma, ICU Mongwanda, since starting halfway wanda, tau te okwa. 20 minutes jingin hoi kawang nanga, Delhi ma BL Kabor ICU da ngui tampa. Ayan me se yupiangi, hayang boy tau yupuda kawang chana. Delhi dingoi, Delhi ma, 30 minutes mongma, takta injection post mengda menga. Now the patient is stable see. Tama wang bua tiang waya noman pai hau ngonang. Noman ma bua lam buma yupa sinyungan yuma cema naga kadalan ma bua. Konyak kadalan ma bua presenter ma buma bumenok ma buma yupianggi menyong pawai. Tawat alau irak hang hiu inang bukaya kaong menma hadau inang. Sipsirang na Konyak Baptist Pumenok Kuhima tau pai ngui sama nau sine tau pai ngui sama wang beng pan mengangui bu Pumenok mengo Konyak kadalan yo onga goma sipsi bango tawan da tuman bai jam ngo yang bu lung mailan nau silan sembai halan piabu simai yang ma bu yingi ba libu yim jing ba ngok bu tai dau yang yo ong sipsi de rangi teni bu gi ngok bu konyang ni ji tau nau siang ma semong sibu kui ma da tau bayang phai ma wang beng taban mai nga 35 years back hibak chama tuman koloni ngok bu ala ucat ka dalana Konyak Baptist Pumenok Kuhima yumnok te iman uwi lakai si jam kinizu utuman pay. Yan yibu utuman tetewi konyak hangi busi. Hangi ya si wanda. Ay konyak mana hawa anang lungmayo anang hakayum nok hangi jimbu si wanda. Ay numan catlan pay ti mop si bu konyak lungmay he na ha ayak pay pay. Si ibu de imana nyingo. Tau te wanda tiabu celalan mabu lokengi wanda. Kawanga konyak kadalan de kanbu. Kawanga konyak kadalan de sipsibu. Konyak kadalanu naga kadalan pai. Naga ham jing yang naga pai pilak sibu celalan ngiyanga mongyong tenang. Hayang boy Konyak kadalana kawang ising munemeng gama hadau cajang jabu nemenglak. Konyak cilalana kawang bai cing jabanga. Konyak kadalana kawang nyamli yanga. Kawang bai cing jabanga tuileng gemenaksi. Yuba kemyang ngok gemenaksi. Naga jat bai bit bu oklak kadong yu bai bit bu oklak. Hadau mengobu konyak cilalan. Physical maibu hagasianga. Mana yang bungi yang ay naga bajit pai pecang bu konyak kadalan hadau mengo subu nemu teman konyak kadalanu
naga pay chat nyu ja si yang yo ong tok pay mo bu chat si aboy hebak cha perak konya kadalan naga kadalan pay pelaku mong hembu ayong inang kawang pay jing jab yang lekema teman au bu ma ay darak teman mong hem teman kanbu hadau kawang ma angla bongbong konya kadalana nagini mora digit bu tabu dengoi bu kilometer khoi phai bu tamlo bu win bu longwa dengoi bu hadau konya kadalana kawang de yu pujingna hadau konya kadalana kawang sipsi tabu jingna englang sang phana konya kadalana chonglai lam lengbu jing hai jing ba mi nang mo wanda kawang punga umai konya kadalanda pongjai dam si sa konya payong landa konya longmai lana sa hadau sinbu mikti siwabu yingi ba kadong na meng gam bu kadan sacrifice meng yang yopu kaya teni naga chatli hang haya bai hang leng ya bai hadau leng oka konya cilalano naga bai participate na meng okpu 725 jubilee ya so 50 jubilee ya sa kuima cingsau adamma platinum jubilee ya yang bai konya kadalana 50 jubilee ya bunginang hame hayang boy sa another 25 years ngoa sao hadau babu mainok de 75 years jubilee kem darak chingna naga kadalan bai konya kadalanu kawang nang sipsi yigembu ka tok machong ya bu na meng tam phasa teni bu jubilee kaya temana hadau gi kawang di yopa hagesianga ma ngawi hunang hayang boy minit nga hai pha bu khai yong e hu si yang boy to bu alo hibang mirak dia ada kuhima ma len bu 35 years back minibus pharan hoi anang ba kem ngo anda dia minister jana meng yang hada ba daidam ma lam bu ka dong yu yadak sangsin ho bu mu kawang yan dam ma dia numan bai hadau gi ngau in dam ahanya yong yu asiko ya yang numan dang de bai wa tawa kawang de jamlui menyong pha mong mai konyak bu mai nok kadalan ma bu family lan khong gam bu de mong mai bai o si bu ngau mong mai ngau bai jam hadau wek i dam nang chubuli de yong pha hu si bu ka dong yu ju si wan meng bu ha ge ngai bu jeng na ngen lakcha hadau gi pha dam nang tinok family men me kawang hadau chubuli moi man pha thank you